kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Torem yang dadi orang sere nyari istiqomah, nyari nyarian keramat. Bener? Engki sekoja keramat nika beni idharil khawariq. Keramat nika beni idharil khawariq. Keramat nika beni mapadeng kesaktian. Tapi keramat nika fi khidmatil khaliq. Keramat nika adalah ngabdi ke Allah. Beni sakte. Lebah bude kiai deh. Jadi talangkong sedih sakte saborana. Gula cari tak sakte yo. Gula lamba pernah ajar yo ilmu ngabr bangara. Kengger beker tak kok pas tak tahu setoron nak kok. Pakai nyari andekan todus ro. Pengarah. Bener ngajar nak kana. Mayu montro ajar ilmu ngabr. Para gederu ya kok lah. Berempa mas kabin saano. Kengger beker. Mon pat kok toron batak bisa dak remer candu. Jadi mangana gulaban sambian nika dadi sekoca karomah itu bukan idharul khawarik tapi khidmatul khaliq. Dadi mon ambian nika bojo ngatepak, puasa ngatepak, keramat mian. Excellent. Manusia VIP. Mun parlo mian beni VIP, VVIP. Jadi gua laku masuk surga VVIP. Ya mon kun mabadeng kesaktian ja, beni kesaktian. Lamba beda ulama. Itu kiai. Apa? Kayak itu kiai beda orang bisa ngaber kiai. Apa majak lebur kering ngaber rujak ngelang adaan manuk. Tapi mun manuk ngaber tak kesambuk. Paneng nang orang, iyo ku. Akhir kak dito kiai beni kun berak bisa ngaber kiai, bisa ajalan ning etase kiai. Apa keduan cuko? Pasir kiai sehebat gitu. Abbas pun beda orang istiqomah kalangkona. Istiqomah laksana aki perintah na pangirana. Ajri adalah orang yang sangat luar biasa. Tina makai tak sakte ngaper. Tina makai tak bisa yanu aing. Jadi ya orang yang betul-betul karomah. Dah lah. Sepelah.